Utazungu? Oui. Imeze bite da? Salama. Urakomeye? Ndaho buke wa. Sister? Oui. Muraho neza? Ewe turina. Murakomeye? Ashitani kabisa turashima Imana. Naringize ngo tubaze uyu musore utazunguzwa impamvu yatumye amasha gutandukana n'umufasha wiwe. Nawe ngatubwira hejuru y'icyo kibazo aho byatangiriye. Utazungu? Oui. Ngaye tubwire data. Bamugabo ibi bintu se ko ari birebire. Oya, nubwo ari birebire. Twege turashaka ngo tubwire amakuru uko byatangiye n'impamvu yatumye uvuga ngo mutandukane nawe ukamuhamagara ukabimubwira. Icyo nico dushaka kumenya. Uko niko kuri twebwe gusa atubwire ukuntu yatandukanye n'umugore, impamvu yabiteye ni yihe? Okay. Naje impamvu niyo mba nshaka kumenya yatumye avuga ngo reka atandukane kandi ngo ni n'umudiaspora niko numvise nimba. N'umudiaspora? N'umudiaspora. Rutazungu? Oui. N'umudiaspora? Yego man. Ngaye bakutubwira hejuru y'iyo nguru papa. Oya gose natubwira ayo makuru. Mbere na mbere n'abantu bose badukurikiranye. Uburyo bimeze uriya mukobwa njewe nawe mbese tugiranye imyaka nk'ibiri dukundanye. Ariko rero hari ibintu nyine ureba iyo muri mu rukundo ukabona bimwe wabyihanganira n'ibindi ntubyihanganire. Rero buriya bavuga ngo icyana cy'imbeba kizira amakosa ya nyina. Ubu ni ukuvuga ngo ubu nyine mpuye n'icyana cy'imbeba nagikubita nkacica rindaga nyine kubwira. Si mwashatse ubusobanuro? Twashatse ubusobanuro, tubwire neza, utubwire impamvu. Okay, murinde mbaye ubusobanuro rero. Ni ukuvuga ngo icyana cy'imbeba iyo uhuye na cuka cica ubu kiziza amakosa ya nyina kubera nkuko uzi ko imbeba zigira wenda ari mbi. Uzi ko zigira amakosa wenda zinjira mu nzu zikaba zajya imyenda zikimba imyobo. Mu gihe uhuye n'icana cyayo kiba gifite ubushobozi bwo kwimba umwobo, kiba gifite ubushobozi bwo kujya imyenda, ariko kibonera amakosa ya nyina. Muri ya makosa ya nyina ukavuga ati iki naco wenda nimba umwenda wawe waraye uri ukavuga ati ndore za nyagwa zarazindiriye imyenda. Urumva kiziza amakosa atari ayacu. Rero ni ukuvuga ngo kiriya cyane nigikura kizamara n'ubundi n'utacica kizongera n'ubundi nigikura kizafata ya makosa ya nyina. Rero ni ukuvuga ngo uriya mukobwa nawe ni ukuvuga ngo ikintu cyabayeho iwe papa wiwe ni akagara ngo arangize kuba akagara. Nawe ni ukuvuga ngo murabizi kuko buriya mu mateka umwana w'umukobwa yumvira ise cyane ndetse kurusha nyina. Abana b'abakobwa urugero umwana w'umukobwa ntabwo yumvira se kuruta nyina, ahubwo yumvira nyina bitewe n'impamvu. Icyakora abenshi bazagenda nyine bafite uko baremwe. Ariko sister tukiri aho, sister tukiri aho mukuri kuhari, uyu musore ntiyarakagombye kuziza umugore wiwe nimba sarakagara, ntiyarakagombye kumuziza ko sarakagara. Yoba wari utwemerera utazunguzwa ngo wongere kandi usabane n'umugore wawe byokunda? Ntabwo byakunda uko usubirana n'umuntu w'akagara. Wow.
aho rero ariko rero njewe kubwanje kwiti cyanje nariko mbona ko atagomba ibintu bya se atagomba kubizira. gute se atagomba kubizira kandi uri ari umubyeyi we? urumva hari umugani wazabaca ngo uvuga ngo ikimanje ndibagiwe ariko kuri side yaje kuko navuze kuri side yawe ngo urashaka ko yasubirana no fiance wiwe ntabwo namushigikira 100%. ubanza utekereze kuvuga ngo runaka karashaka ngo umukobwa kandi se nakagara utazunguzwa uko arashaka umukobwa ise nakagara ibyo ni ibintu bitandukanye bitanahuye iwe rutazunguzwa sakagara hanyuma aje gushaka umukobwa wakagara urumva kuko nubundi twenyine nituma ariko hagati aho sister ibibazo nje nawe hagati aho sister njewe ku giti cyanje buriya hari ukuntu uzureba ko turagenda inama kugira ngo turebe ukuntu runo rugo tworusarasana. jewe nuvuga kuvuga ngo turusara ndaje kuri side ya rutazunguzwa yuko atagomba gushaka uwo mukobwa no nawe uramushigikiye kuko atagomba gushaka uwo mukobwa kubera sara akagara uramushyigikiye ntamushake uwo mukobwa nanjye rero icyo nicyo ndi kukubwira mani ndi kukubwira yuko kuvuga ngo ushake ubundi akagara mu banyamurenge birasa n'ibyabaye undi murara aho sinabihakanye rinda nkubwire bro uwo murara uza kandi ari nk'igiciro kuko ni umurara akagara n'abanzi b'ubwoko urumva rero mu kagara umuntu nimba nje ku rugero ndi umuhiga nimba hari akagara k'umuhiga cyangwa kumusita kumusinzira iyo kera bahuriye mu izina rimwe akagara mu banyamurenge bamaze kumera nk'umurara wabo wikukiye rero kuvuga ngo tuzobashakemo bagende bonyine azoza bishakana bonyine cyangwa baje mu bafurero kuko aribo bakunze. ese mbaze kino kibazo kimwe nimba umuntu umwe mu muryango abaye akagara no wa muryango wose ubaye akagara ikibazo nimba bamushigikiye nabo n'utugara sasa rero icyo mvuze uyu mugabo uyu papa uyu mwana ise w'uyu mwana ntabwo yavuze yuko ashigikiye kuko umwana atagomba gushakwa ise nta kagara ariko umwana si akagara ntakagombye kuziza umwana ibibazo bya se reka nkubwire numvise inkuru gusa sinayihagazeho cyane hari umuhungu nimba ari umuhungu nimba ni umuhungu yari afite umukobwa urumva baratanze hasigaye ngo dusigaye gusohora save the date gusa ubukwe bukaba ndakumva kabisa noneho wa muhungu aza kumenya amakuru y'uko umukobwa ise ari akagara yego kumenya yuko ise wa mukobwa ari akagara ngize umuntu yaboneye ino yakugenda kwa sebukwe yambaye ati nkazanje ntabwo noshaka mu kagara n'uwo muhungu ni umugabo ndetse agomba kuzabona igihe ntabwo mu kagara urumva so rutazunguzwa nawe ntabwo namushigikira ngo akomeze aterete umukobwa ise ari akagara never ariko njewe aho hantu sitwemezanya namwe kubera yuko nje simba nshaka ko ndashaka kubaka runo rugo kugira ngo gongere kandi rubaze ese nimba uyu mukobwa abaye akaga kandi umukobwa akaba yahakanye kuko nategereye ikiganiro bagiranye uyu mukobwa yavuze yuko yashatse no kumubwira ngo azomugaruza ibintu ziwe zose ashobora kuba yarajanye ngo amafaranga ngo ibiki aramubwira ngo ngumbwire inzu zawe zose najanye uyu mukobwa nunsanga ni umunyakuri kandi akunze umugabo iwe akunze umugabo ntabwo akunze gutandukana n'umugabo kubw'isara akagara umve bro nje ikintu kiriho navuga kimwe ni ukubera ko ikintu kiriho ni ukuvuga ngo abakobwa
tibarangiye aho kuvuga ngo nje kwishora nje gushaka umukobwa ufite ise w'akagara kandi abakobwa bafite base b'amadubu buzuye hano kuvuga ngo nsanga akagara ibyo bintu sinabikora hariho abakobwa bafite base b'amadubu nzaba umukwe w'idubu. Sister banku ukivuga icyo kintu icyo nakubwiye ngo uwo mukobwa nimba isara akagara urumva yego ndakumva cyane ntabwo namushigikira yuko aje gushaka mu nzu y'akagara numva ibintu bitoroshe ni nka kimwe hagati aho ariko ntabagaya hagati aho urinda nkubwire bro niko gushaka umwana w'umurozi kuko igihe cyose umwana w'umurozi nawe azaba umurozi uzareba abagore dufite mu miryango b'abarozi iyo ukurikiranye amateka yabo usanga na ba nyina ari abarozi hagati aho ngaho sister na mwene data tabagaya akagara se nashake amureke kuko ni ahandi ni kuriya badavuga ngo ingurube zikibuba uko nguko n'abana bi uko nguko kera yabashize mu mutima mubi wakagara wo kwanga n'ubwo nico gatwashakaga natwe kukumvisha icyiza nuko nawe maze ukasobanukirwa tutarinze kubikubwira cyane tugusobanurira ngo buriya ngo imico y'umubyeyi cyangwa se imico umubyeyi wagutoza ndakumva cyane ngo habe niyo woja hehe ngo ntabwo uzucikwa nimba yagutosha inzira nziza uzurinda usaza utarayivamo yego nimba yagutoje inzira mbi still the same usanga umwana ariko ameze ni ukuvuga umwana atwara ingeso y'ababyeyi biwe uyu mwana nawe kuko ntabwo turi shuwa neza ko isa nimba azayicara akavuga ati ibi ngibi bazakora bavuga utugara ibiki na biki ukubesha kandi koko tuzi ko ariko kure rero bikaja mu matwi y'umwana urumva bikamuja mu matwi so urumva we iyo bavuze nk'akagara yumva ari nk'ibintu bigize ari ibintu biri aho ngaho gusa biri fake kandi umuntu wese w'akagara utangira kuvuga ijambo ry'akagara ahari azamagenda ntabwo yabagaragaza aho ngaho ni ukuvuga uko niko kuri ako kantu usorejeho niko naje nshimangira ni ukuvuga ngo iyo ufite umugore w'akagara igihe cyose no mu nzu igihe batangiye kuvuga akagara murashwana nawe ugasanga ntimwamuvugana ntimwumvikana nabona wishimye ababare aho nimbabara yishime urumva ni ibintu ni abantu babiri muba mwahuye ku rugero rufatika niko gufata mayimayi ukayishingira umunyamurenge ikindi akagara ni ba bantu uzi usanga ndavuga ngo baba muke ejo bundi hari akantu nasomye bavuga hejuru y'akagara bavuga ukunda akagara ari akantu k'akazungu nko k'utwatsi keraga bakoraga utuzu turundi tw'icyatsi muri Kongo bakoraga ngo akagara kari akazu gashaje k'ibyatsi bashiragamo abakecuru ngo bategereje gusa umunsi umwe kuko agira gute ko kazagwa kakamugwira none ni akantu nyine kataba gafite agaciro ntacyo kaba kamaze muri make n'ubundi abanyakagara baratsinzwe twebwe icyo twobabwira muri bene wacu muri abanyamurenge icyo twobabwira nuko mwatugarukira nibagaruke kuko na Yesu abanyabyaha baramucumuza bakamwibutsa inkoni yakubiswe ku musaraba ako kugeza n'ubu aracafite imbabazi Yesu aracafite imbabazi zo kubabarira umunyabyaha waba wishe waba wakoze iki Yesu afite kukubabarira igihe umugarukiye
rero natwe ntabwo dufite kuvuga ngo Akagara twarabanze, muri abantu bacu, muri amaraso yacu, muri bene wacu. Ariko rero ikintu kigomba kubaho nuko mwebwe abakagara turi kubwira n'abari kutwumva bumva ino video, abakagara bagomba kumenya ikintu cyo kuvuga ngo bagende bagarukire bene wabo, bisanzure baba abantu kimwe n'abandi. Naho nibakomeza kuzana biriya bintu, ndababwiye ngo amaherezo yabo ni mabi, usibye yuko byanabahekanye, baratsinzwe, babuze icyo bavuga. Ubu nyine ni nkaho taho bafite bari hagati aho ngaho kiri aho ngaho. Ikindi kandi Akagara mbabwiza ukuri kw'Imana, umva sister, Akagara ni abantu batazobona na ruguru iwacu, ntibazobona paraseri, bazohunga amahoro, nta paraseri bazobona. Akagara nta paraseri bafite kubona ruguru, kandi icyo nziho nuko nzi kuko Akagara bazubaka gusa bazi igihe nikigera ibyo bari gukora byose bari kwibwira ngo bari mukuri, ariko hari igihe bizabagaruka ku buryo bazoza bicuza kuba ati se cyagiye kubera ko intagize gutya kugira ngo naje ubu ngubu mbone meze neza, cyangwa se kubera ko icyagihe ntaretse kuvuga ngo ndakagara. Bazaza bafite isoni zo kwinjira zo kugera iwabo. Oya, bazabyicuza. Ikindi ni ibintu bitazigera biva mu mutwe wabo kugeza bavuye ku isi. Ni n'ibintu bizakurikira n'abana, mbese bizagira hazabaho amateka. Hagati aho sister, dusanze uyu musore utazunguzwa ari mukuri kuko ntiyemeye gushigikira Akagara kugira ngo ashake umukobwa isara Akagara. Hagati aho ngaho twumvikanye noneho amanono gamaherezo ari ngaho noneho bivuze yuko atakikuza uwo mukobwa basezeranywe mwarangiye utazosora kuvugana nawe. Nje cyakurikiyeho ninjoro tumaze kuvugana nawe, nafashe namba yiwe ndayibroka ndanayisiba. Wagize neza cyane kuba warayibrotse cyane kweri. Ariko iyo umuduhereza, iyo umushirana tukamuvugisha, iyo wari umushizana ngo tuvugane nawe n'uwo mukobwa, kugeza ubu nyine nta namba yiwe ngifite kandi ntabwo ushaka kumwumva. Ntukifuze kuvugana n'umuntu wese w'Akagara. Ariko sasa n'umukobwa uwo mukobwa si Akagara, namuzane hano kugira ngo twumve, naza n'uwo mukobwa hano. Ntabwo nshobora kubabwira. Hari umuntu nagize gutya mbona akoze aravuga ngo Akagara oye. Aravuga ngo yego. Ndamubaza uri Akagara? Ahita ambaza gusa we n'iki